Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita siang kali ini kita menyambangi profesi ya, tukang las mahir di sini. Gimana lebih jelasnya? Siang Pak Slamet. Sekarang Pak Slamet lagi menggarap korong mano. Itu bening orang mano, Pak. Mau tahu nih, tadi itu mau tahu. Itu bening orang mano, toto peleke, toto pecelakong. Abo sagui korong mano. Cireng berita na ning informasi ini ke Pak. Cireng korong mano Pak nih ke Mau Pak. tahu nanti reporter. Kiburan Pak, kibur ajar gula Pak. Lo, waktu reporter gitu aja. Oke. Makita toto peleke, itu orang mano. Oh, toto leke nih kan. Oh, Leke kasa saya ano sungai ini kini kasa. sungai ini, kini pada sungai ako namin. Oh, ngki. Tapi tak kira banjir nih kan. Wala kira banjir, kaya banjir. Mau tahu nih ngaliput, ya aliput. Ini tayo pagkarpat, rin. Kangkong pagi. Semua na Pak. Banda nata. Nek katoto leke Pak. Engki. Oning mo, maningani ka toto peleke, mani gorong. Cireng berita na Pak korong mano Pak. Dari TV na apa nih kambian? TV Palkapel Pak. Kapel. Engki ano na. Ko capi cipal kapel kasa. Engki kancan na bakir gula Pak. Oke. Ki. Cipal kapel kasem ya. Ki. Kangkong pagi. Ki. Semua orang pagi. Ki. Kage ngai kaca-kaca kapi. Ki. Mon beda reporter pal kapel, ojuk seram soing leke. Ki. Kangkong pagi. Ki. Assalamualaikum. Pulang. Maaf pemirsa, ternyata berita siang hari ini salbut. Soalnya informasinya korong mano ternyata apa Kak? Toto peleke. Oh, toto leke. Ya, semua orang dari Tangki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.